insyaallah ta'ala magpuyag kami. Amunin si pamahalayak denti majelis ini hawak to ini haadlaw ini in mga kamuriran sin kita niyo madrasa markas al-mahtumin hatungod sin mga nagkahasil sin sila halong sin katahon. Insyaallah ta'ala haadlaw na sin kita niyo sarta hambog damin kakitaan tayo yung mga sila kamuriran nakadawat panghalagaan ang mga kaguruhan labi-luwag na ito na madrasa na impatod atau mahinang bahagian sin kita niyo makat kita niyo magpupuyag ang mga sila yan ang haraan sin Allah Ta'ala ilmu katiranan makat sadya kita magpupuyag nalamurog na kita sin Allah Ta'ala karayawan na dawat nila tuwadihil kami sin Allah Ta'ala. So alhamdulillah mamamaas din ng magkiulungan sin Allah Ta'ala kawalikan na mo sarang sukol kami kanyo si haadlaw ini kaya na naman na mo simpya kita niyo in pagtupo niyo in pagbawlog niyo hamadrasa markas al-mahtumin jazakumullahu khairan magsukol kanyo murah-murahan tumbasan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway simu, nag-aatap in sang sa iwan lukto, iwan simpikilan sintu ini. Aun waktu in murid, in bata, mabaya to manuntut ilmu. Sumagawa, in guru demikian, matibot maghindu, habata. Sumagawa in maas na kulangin suportan niya ha, anak niya. Kau niya taning bata simbiyahan. Aun waktu isa, maasin matuyo, in guru matuyo sa in bata akuan mahuy. Yato ni sa bersin maas, mahuy na isa. Yato ni sa bersin maas, mahuy na isa. Kalau man katahon maghamputat-upat mahuy. Aun waktu isa matuyo in maas magpapangadji anak, in bata matuyo na isa mangadji sumagawa guru in maliso. Guru in maliso. Na, pwede sa kasungan sindiyahat to. Karena suway hambuk into pihakini. Insyaallah bawa kita niya rin napupun kataan, bihak sing kamuniran, bihak sing kamuruhan, bihak sing kamaumasan, magniat kita niyong kataan. Insyaallah maghambuk pikilan ni magpangatayan kita niyong kataan.